Jangan lupa subscribe, like, and share, and like, and comment. Oke. Selesai. Main bola. Bola na. Dek bola lain. Betus, daing betus. Bola aja. Main bola, Be. Sikit. Alah, anjing sadek. Dek kiper. Kiper lagi deh. Kurang luan ke. Kayaknya gawangnya. Tadi. Mana? Bos, gabut bos. Gabut. Iya. Budak radio. Nah, telepon ke si Ivan, si Pong. 0857 genep 7890. Kakak, nanopo lah. Dari. Waduh. Iya, nanopo. Tapo. Ada. Pong, Ding Dek. Ada. Ding Dek. Tanjak. Pernah ada? Yo, ke main bola aing. Oh, main bola. Oh, ingat tahu. Adio mah kadio bae. Katare. Ilon mah. Adio age ilon mah. Bagus aja. Oh, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tekan sampai ke? Itu berat kita ajak cena. Ampun. Anjing jadi bos mah ditajak. Ampun. Tolong. Kira-kira. Oh. Ayo Mama. Ayo deh. Ayo keluar deh. Main bola tuh pakai maskernya, pakai kacamata atas juga aing. Ayo, gaus kau. Ini bos gua udah sultan. Wah, ini gue jadi bos, sekarang jadi bos. Esna Kang Ayah. Yo. Bos warung. Baju aing halus. Warung oncom. Baju aing halus. Dibelikan ke aing kitu ge. Nyaho. Oh, wah, ada yang bos enggak? Oncom. Dage colok. Heeh. Non beda. Rongsok. Heeh. Nyusuh. Nyusuh. Kukumba. Pepel. Pel. Tusuk gigi. Mandi. Pakai celana. Bang, pakai nama gitu aja jadi bosnya. Wah, enak tau. Kalau main bola ayo, gue ikutan. Ayo. Nyaho banget bos aing yo, siga BTS. Bukakeun bos. Bercanda aja lu, pecat gue. Ayolah, main bola mah, gue ikutan aja lah. Ayo. Pakai masker jangan, yo. Pakai masker. Copit. Ayo. Berangkat, we. Berangkat aja lah. Aja dulu. Apaan? Fit dulu gue. Oh, sih, Ayo, kasih. Jeng.
Lu sama gue kok. Ya lah. Iya. Kiper bola aja. Tar dulu, ini kacamata mahal 20 juta. Aku kipernya. Tuh. Kalah juga gue. Main yang ginian. Apa dong videonya? Gua Ajit dan Ajit. Gua aja. Mana sih kos saya di situ. Kita ke mana itu kan? Gitu-gitu. Ayo aran. Ajin. Ajidul Abrol. Iya mah bukan orang nu Ajit. Oh itu. Udah dicekel sing lecet. Ampun emang nu Ajit. Aduh, kenapa kamu ini, Mai? Kesabat lu. Mau maling baca-baca dulu ke Bang Ajit. Biarin. Mau maling baca bismillah. Bacot lo. Mangga. Duren dah. Enak dah. Mama lihat dia jatuh. Gak ada ini. Ada buahan iya. Buahan boy, apa? Buahan iya, apa? Aduh, sakit. Ini ada buah mah. Mana? Ada ngondok. Mana tuh? Aku banyak takut tuh. Sakit lagi. Turun. Tapi mau aku tahu sendiri. Ya. Kamu turun, kamu. Sakit turun ya. Kanyon ku Ajin. Gerak. Wah, yuk. Anjir yuk motor saya yuk. Wah, ini mah capek yang biasa nate yuk. Kemarin rusak, ayo rusak deh. Woi, jak kendaraan ya. Kenapa ada rusak tengkal buah aing? Wah, kapan orang geus bebe jaya kana tangkala. Oh, dole kana. Emang ieu berbuka akal teu. Iya, tahu tak kendelet. Oh, sia ngalutak anu kolot teh. Bergiji. Ngajak ribut sia ha. Sabarane. Mahal mal kabeuli sia mau dimasker begini ngintina naon teh. Itu nono. Itu sih gak ulang nih. Sia ngalutak. Waduh. Aku aja. Yo, jekok kan. Tinyaw muna. Wena to dicarikan wena. Mama lihat di atas. Pusana wekok. Wena dewek. Pulang nyalkeun aing. Diam kau itu. Disagap. Dah. Kapan orang geus ngeureunnan? Heeh. Udah tuh Balik melitir. motoran dulu tuh. Oke, Ayo. tak notis kau yang wajan nih. Balik lagi. Deh. Motor mana? Bukan dia ada deh. Andi. Wah, ada tempat terang gula di palang. Balik. Tadi saya doain gua kan. Andi wa. Pade. Andi wa. Pade bae tadi. Ayahan wa. Tadi bae bukan. Aing, si Capo, si Ipan, si Caswi, si Idam, si Somai, si Capo, si Idam, si Caswi, si Somai. Yang penting budak kan suruh kumpul loh. Jangan. Oh, dong. Ini galak kok. Kali deui. Ya. Kan di wengi Ayo balik. Balik. Bareng. Oh, oke. Ayo, tuh.